ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pero wala yung man di sa ako bagdita na. An-anuam ti sako bag unyo kanakaw. Ay nawaw. Sa dino kumabay ti taduma ang papanak nanang. Agudong ka. Awanan ta bastuta. Adda kwartam aya. Adda nanang. Nagsweldo ka iti online at trabahom nga ibagbagam kanya? Uy nanang. Manuti kwartam ngay. Amangan nukurang day tatanayunak. Ay nawaw. Saan nanang? Ato ti kwartak ita. Amala. No di mo kayat anayunak. Si kangarod ti makamo. Wen. Adda igatang ko nanang. Agrubwat kangaruden tapno di ka marabyan. Agan-anad ka anak ko. No anya ti umanayan ti budget. Isulaeng ti gatangaw. Naimbag nga aldaw mo, Mari Adela. Kasta makeng ka, Mariwilda. Anya ti gagaram. Kaya't kulaeng ti makiistoryaken ka, Maray. Nabayag mo't idinaudi ang nagsarita ta. Sapay adalakad ko ita, Maray. Ay nawaw, rong timing akmet gayam, Maray. Talaga arong timing ka, Maray. Agudungak ita. Si Kangay. Ni unyok tinakitsinda ita, Maray. Ni Unyok. Ita man pa'y, Maray. Oray siyak nga rod, Maray. Mas daawak ta isumutan tinagboluntaryaw. Pagtrab-trabahuan na ngaminan, Maray. Online, Maray. Jakla sinaludsod noan niya ti trabaho na. Basta online ko na namot. Dakkel siguro ti suswildon na, Maray. Siguro, Maray. Mala, agsagana ka nga ruden no agudong ka. Inton bigat tulaangan nga agistoryata no awan tilakad mo, Maray. Tulungan nak mananang. Ay nawaw. Agasam manday ta ginatang mo, anak ko. Ginulpeg. Tapno adda ti abastutay ti makalawas nanang. Sigurado adakkel ti binayada, manak ko. Siyempre inbirok ko nanang. Dakkel samot ti susweldwam iti online at trabahom. Sakto lang nanang. Nagadumo nga minti inyawid mo, anak ko. Italaeng akasta. Di wala tanis istoryaan iti sa bala tao nanang. Taapay. Ay kwa. Narigatan no panunutan da para magkayong nanang. Ay, mo't kit di may mayaten ti agulimag. Wana. Narigat no apalan da tayo nanang. Amangan no sa anak tong agswerte. Naggapuan nyo tatapasyo? Ay, nagapo ak iti bangkag mi, unyok na kong. Dumagas kayo pa yung ti balay. Tag-shot tayo. Ag-shot tayo ko na. Ada ginatang kong arak, tata. Ay, pasensya ka unyok. Saan amabalin ang makiinumak ita? Kaabagan no kumaro ti an-anayak. Agungit nila nam Adela. Ay nawaw, sayang mo tata. Karni ti baboy ti pulutan ta ko ma. Enton ba minsan tulaengan? Amo kong tata. Ay, nawaw. Ano ti among? Urayan na. Taikan kayo ti may nga buting arak, tata. Inuman yung tulaengan, balay yaw. Nay. Apay ka di, bakit? Ay nawaw. Agindi di ang muka pa'y laang si ka, pasyaw. Anya ten sangpot mo ang nakabutay. Arak day ta, sang ka day? Wan, bakit? Di mo't imbagak kang ka nga isardang mo ti panagin inumaw. Apay ayaan natang kanti ulaw. Ay, kinapudno na. San asak tigi matang iti arak amakit kita? No saan mo ginatang, nangalaam nga raw, pinidot mo di tadalan. Ay, saan? Bakit?
Intod ni unyok ti arak ang makikita. Ay, di nakman ululbudan. Puno ti ibagbagak bakit? Kaya't na ngamin nga agsat kami. Masanak kay manugot. Taamangan no kumaro ti an-anayag. Kan amangan noong tanak. Salod-sodak ni unyaw. Sige lang. Anya ti aramidak, numapanagnekak nga agululbud ka. Sika matanti makaamu ah. Apay aparigatan nakpailaang agpanunod. Kat pudno ti ibagbagak. Saan ko aginatang ti arak ang makikita? Bakit? Ti anak mo mamit ti pagsaritaan ta, Mariwilda. Apay ti anak ko, Maray. Kasla saan mo't ang maibusan iti kwarta, Maray. Kasanumot ana ibagam day ta, Maray. Wen tainikan na iti arak nila kay ko idi na minsan. Ay nawaw, inikan na iti arak ni Pasyo kunam, Maray. Wen, Maray. Adda pay laang dito iti arak nga inted na. Ay una yun. Nilakay mo pa'y laang matinikan na. Wen nga raw, saan kumot ang makasarita iti personal ti anak mau, ta saan meten nga umay dito yung istorkaw. Wen ta ijay sentro ti paggatgatangan na kadagiti masapsapol may Maray. Anya nga ta ti trabaho na, Maray. Di namot ibaga noan niya. Saan mo siguro nga illegal niya? Saan mo't siguro, Maray? Adda pa nagtalek ko iti anak ko. Agsarita taman pa'y unyaw. Ay no, makaturturog ako nanang. Agtugaw ka tanapatag ti pagsaritaan ta. Manya day jaya nanang. Mas daawon dagiti kalugaran tayo. No pangalalaam iti kwartam. Takasla di ka kano maibibusan. Ay nawaw. Apay akas tati katawam. Bayaan nyo idang panunod nanang. Kita man ti online at trabaho nga ibagbagam. Saan naman bali nanang? Na, apay asaan amabalin kat inaanak mo. Ta mga numailawan kayo ang mga istorya kadagiti kalugaran tayo. Di maamuandan ti pagkukwarta. Umadunto ti kakompetensya lukas dyalag nanang. Naimbaga bigat yaw nana Adela. May sakilo akarnit baboy man. Sakbay nga itad ko tigat-gatangam. Adaman pa'y kayat ko ang maabuan unyaw. Anya ti kayo ang mamuan nana. Pudno kaday nga inikam ni tatampasyo iti arak idi na palabas alawas. Nana, apay ka din. Sigurado ka? Mo't nana. Ininom na ka din? Saan pa'y? Indulin ko ti arak. Ay no, apay nga indulin nyo nga eh. Wala, taamumot ni tatam apasyaw. No adda ti arak, saan na nga amo ti agkontrol? Ang mga nukumaro ti an-andayon na. Masapul na sa guys sa asyat mo kasta nana. Mayroon gayam. At iti ba ti karni agat katangat. Awan ti 500 mo di taaya. Awan nga min ti suklik dito, oy. Awan nana. Buo asa nga ribo ti adda. Kita amanday to, oy, pasyo lakay. Kwarta mo dito, bakit? Way, ngam kasla piki mo. Peke? Way, kita am nga min aday bag-a. Kita am dagiti tao na. Kasla peke asana. Unay kan pasyo. Kasla piki asaan mo't nga ibagbagam dita. Isubad bakit? Kasla pudno a kwarta. Ang numingmingam anaimbag. Kat kasla saan gayam? Asino nga ta ti pagdamagak aya. Ni LV aka nakanta. Amagan numatulungan na ka. Taglakla ko mo't day palengke. Ayuwan anya. Mapanak man nga agpaiso iti ayan na. Ang mga nudyak amaw piki gayam ti kwarta nga imbayad day nga unyok. Sa nga ribo pa'y mo. Anya ti ibagam, Auntie Adela? Kita manupod no wino piki day ti akwarta kaanakan. Agdwa-dwa ngamin kaanakan. Adamot mani detektor ko dito, Auntie. Nangalaan nyo ngay iti day ta akwarta. Imbayad ni unyok kanya kaanakan. Sigurado kayo kadi ani unyok tinaggapan day ito akwarta, Auntie? Wan,
Isulaang matinang ibayad iti buo asa nga ribo itang aldaw. Sige, mudtoy nga rod takitaan tayo no peke wano saan. Madanaga na ngamin kanakan. Sa nga ribo pa'y mudayta. Ay nawaw, pudno ti atap yun ti. Peke ti kwartang imbayad na kada kayo. O, agsilsilaw ngam ne, kitain nyo ti tao na. Ikumparayo iti pudno asa nga ribo. Iso mo lagayam Kasla pudno mo ngamin no kitkitaan. Kasarita yun ni Onyok, anti. Kasukatan na dayta. Dakas ti kastang aramiden na. Buludan nyo matlaang to'y money detector ko. Tapno makasigurado kayo. Ang mga nupeken to matlaang ti isukat na. Anya ti imbaga ni Elvi, bakit? Peke ti kwarta nga imbayad dayjay nga unyok lakay. Ay naw, sa nga ribo pa'y mo't. Dayta nga rod lakay. Naimbaglaangan ata isulang tigimmatang asa nga ribo ti kwarta na itangal daw. Ay kasarita ibagam asukatan na ti peke nga imbayan na. Wan lakay. Anya nga ito naka-eko ba ganyawin mo? Money detector. Kasya pulak daytaw. Tanay. Agraira man ang dagiti managdakdakas ang mga aramat iti peke a kwarta. Ada ni Onyok di tabalayaw, Mariwilda. Adamot maray, apay ka day. Kaya't ko kumaama kasarita, Maray. Ay nawaho, apay maray. Anya ti basol ti anak ko kan ka. Peke ti kwarta nga imbayad na kanyak, Maray. Anya, peke ti kwartana. Wain, Maray. Ay naglukon day di ataaw. Sa nga ribo pa'y mo ti kwarta na. Naimbaglaangan ta isunalaang ti sa nga ribo ti kwarta na iti dayjay nga aldaw. Ay naglukon day di ataaw. Day tagayam ti sikreto na, no apay asaan a maibusan iti kwarta. No nangalaan na nga tamot kadagiti peke a kwarta na. Sukatam ti kwarta nga imbayad mo kanyak, unyaw. Kurta kaya mo day tanana. Si kala ang tigimmatang asa nga ribo ti kwarta na, iti dayjay nga aldaw. Isu nga amaw, asi ka tinaggapuan daytoy a kwarta. Ay, kwa na. Kita PK, saan ka day? Naggapuan dagiti PK a kwartam, Ay, saan ko kurta day tanana? Amangan no tis-tistingan daklang. Tis-tistingan mo nga ibagbagam. Sukatam daytaw, no di mo kayat adumanon iji barangay hall ti kalukwam. Awan pa'y kurta kita nana. Bukas ta nga raw, ilistak pa'y laang. Ikan ka iti makalawas apawayway. Agbayad ako nana Adela. Nasaya at mag, tanalagip mo ti agbayad. At iti bayad ko. Di ka pa'y pumampanaw, takitaan ta, no pudno mo laang ti kwartam. Ay no. Saan apay kita ita? Imani detektor ta, tapno siguradaw. Saanin ang masapul nana? Kasapulan nga raw, tapno makitam. Kitaan nyo Pudno asang aribo day ako naktumag. Oston di mon ulitan, tikas ta nga aramid maw. Wan nana. Makonsensya kamit kaasi dagiti tattao alukluk wow. 3 kilo man abangos LV. Kita agpay ti kwartam aon nyo. Ang mga nupeke kit diti, bayad mo kanya. Ay no. Api ang kastamo ti panagsasaong kanyak. Among nga ado ti tao. Ay sorry na-offend ka. Maisubli ka diti surim iti panagtalagta kanyak. Kaya't ko lang ti makasigurado, tanarigat ti agtalak ita apanawon. Saan ko nga intensyon ti mangibabain kan kanya? Naa. Kat erwar mo na ti kwartam takita agpay. Saan ako na gumatang? Mangibabayin kamot launay. Saan mat siguro adakas tag sa ludsod? Narigat ti mabiktimaan niya. Makapaon ganas ka mag. Sa anak to na gumatang kan ka? Saan na pulos? Uray putan! Kontrabida tayo dyan nga ilbina na. Apay ni Elvey. Matiti pa nagsasaunay tayo. Imbabay naklaunay mo ti palengke. Ay nawaw. Anya ti imbaga na apagpupudutan ti ulom aya. Nagsasaw kat kaslapeke ti kwartak. Uray saan mo? Kaya't nala siguro ti makasiguradaw. Kaya't nalakit di ang maibabay na kisukas dyan. Di mo ida mababalaw no kastadakan ka. Aramid mo mat nga mintikas jay.
Aramid mo timang loko iti padam a tao. Kaasimat dagiti tattao alinuklukom unyo. Nagbalbaliw ang muto, nanang. Oray nagbalbaliw ka. Saan amabalin apilitom ida nga agtalak manenken ka? Day talaang timbagam. Unanti, ngam kasta unay ti unget na kanya. Naa, Ipagarup na adakis ti intensyon ko. Oray kayat ko lang mati makasiguradong. di mon panunutan day ta. Tinapatag kat saan ka nagpalukaw. Unanti, madilang amin tiriknak takas di pailaang ti panagsasauna. Guilty lang day jay. Isu akas ta ti reaksyon na kaanakan. Ayun gaya man ti utang na ngay kada kayo, binayadan nan. Wine, nagbayadan. Nasaya at matnukas na ante. Saan ang nagliba? Saan ang makapaglibak day jay no siyak ti kasarsarita na. Ta sa anak nga agsao no sa anak asigurado. Asukar man, Tata Pasyo. May sakilo. Wan, Tata. At titibahid ko. Unaan kayon. San apeke ti kwartak, Tata? Ang mga naramidon yung mat kanyang tikas tinaramid ni Ilbi akana kanyaw. Saan mo titi? Nasayat mo no kasta, Tata. Makapasair mo't ngamin tikas dyan. Nasakit nga agpaiso, ngum adamat lang ti basol mo. Amok day ta, Tata. Di ka gamin agaramid iti kalukwan Di mo gundawayan ti padam a tao na kong. Saan ko matim nga inulit, Tata? Rumbang lang nga kasta. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao aman ang gundaway. Mabit lang, ta isupot ko ti asukar agad gatangam. Ay, nawaw! Pilian tayo ti husto adalan. Saan tayo agundawayan ti pada tayo a tao. Laglagipan tayo at ti pananggundaway iti pada tayo a tao ket mangipaay iti pakaybabainan. Saan man nga ita, ngam kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Apakaitampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdungan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Apay aday ito'y lang ti inrimit mo, si Ka Andro. Day talaang nga rin tinabati iti sweldo, merna bakit? Ay nawaw, daytoy lang tinabati iti sweldom kunam. Oyn, Apay ngay, kurang pay daytoy ang maigatang iti bagas. kasano ko ma? Kat nagadumot ti utang tayo, abay bayadak. At dapat ti loan tayo. Saan ka kumapay ang nagbayad ang? Ni bakit mo'y? Automatic ang maikasay ti bayad ti loan tunggal ag sweldo kami. Anya ngailangan ti magatang ti sangaribo ita. Adupay mo ti bagas tayo. At damot lang ti abasto dagiti anak ta. Adda nga rud gatangag kuma. Anya ngamin ti katanga maya. Ay basta, adda. Ay nawaw. Tila adda paggasgastusam. Kat amom lang arudan ang masoshort tayo. Naimbag abigat mo, Mari ni Risa. Kastamot ken ka, Marimir na. Anya ti masapul mo, Mare. Amangan no adda extra akwartam dita, Mare. Extra akwarta ko nam. Ay sos, agpada talaang mat amaaw-awanan, Mare. Ay, parikot-kukit din. Pangusaram iti kwarta aya, Mare. Adda in-order ko iti online kat sumangputan inton Sabado. Ay nawaw, agpada tangarod ano kasta, Mare.
At damot in-order ko iti online. Awan am-amum amabalin a pagutangan, Maray. Ni Nana Hilda, Maray. Damag kukat nga agpapautang kano dayjay. Isu na laeng tanapili kano iti pautangan na. Masapul an nalaing tanga agdrama. Iti kasta, agpautang. Impadas mo ti imutang ken kwa na, Maray. Saan pa'y, Maray? Ngam adaplano. Ipadas mo man nga agpaiso, Maray. Bagaan naktunoan niya ti ibagana ken ka. No nawaya ka, di mapan ka iti ayanda inton biga. Anya tigatangam ni Risa. Sa anak agumatang, Nana Hilda. Ay nawaw, anya nga rod ngay. Ay kwa, umutang ako man, wag pautang kayo Anya ti utangam aya. Kwarta ko manana. Kasapulak ngamin unay ti kwarta. Kunaklaki di no tilakok ti utangam. Ay saan nana? Kwarta ti utangag. No kayat yaw, isaldak ti ATM card ko iti 4-pace. Nay, apay nga isaldam ti ATM card mo ngay. Kasapulak nga rod ti kwarta nana. Alan kasyan nak kumamat. Pangusaram iti kwarta. Ay kwa nana, masakit ngamin ti katugangak. Masapul nga agpawit kami iti igatang na iti agas na. Sige, pautangan ka. Ngam 2,500 laeng Ibatim ti ATM card mo, tapno makasigurado ak nga agbayad ka. Wan nana, apaman amarilisan kami, agbayad ak adagos kada kayaw. Anya ngay, Mare, inikan na kanina na Hilda. Wan mare, insaldak pa'y laang ti ATM card ko iti 4-pace. Anya ngay ti inrason mo, Mare. Imbagak ang masakit ti katugangak mare. Ay nawaw, namarti matadagos. Wan mat mare. Isaldak man mat nga rod ti ATM card ko, Mare. Ay wan mare. Awan mo't lang kargana. Kan saan tayo pa'y mo't anarilisan? Panawan ka pa'y nga rod, Mare. Mapanak iti ayan ni Nana Hilda itamot laang. Tatalaga ka sa pulak ti kwarta. Sige lang mare. Lalaingam ti agdrama tapno ikan na ka. Isaldak ko mati ATM card ko kada kayo, Nana Hilda. Anya? Isaldak ti ATM card ko iti 4-piece, Nana. Ay nawaw. Amok nga adda ka asiyo iti kas kada kami amarigrigat, Nana. Awan pa'y ngamin kwartami kat naibusen ti bagas mi. Awanan ti maisaang mi, Nana. Ay na yan. No kaya't mau, mabalin apabuludan kayo iti bagas. Ay, kwa, Nana. Kwarta ko, ma. Ti kunam kaawan ti isa ang yaw. Ngam di mo magkayat a bagas ti ipabulod ko kada kayaw. Ay, kasto ngamin, Nana. Adda in-order mi a half kaban, ngam saan mi pa'y anaala, taawan ibayad mi. Kasta ka day. Alamot din, Nana. Awatin nyo kumati salsaldak nga ATM card ko kada kayo. Sige, 1,500 laang ti maipabulod ka. Kas makita mo, kapurpurchis ko laang itay. Awanan ti kasunhan ko. Anya ti may imbaga ni Mirna king kahilda bakay? Insalda na ti ATM card na, Wilmar lakay. Ay nawaw, inalamay. Wala, tama siya na kengkwa na lakay. Tunggal adda ti umay umutang ket ikam ita bakay. Kaasi da mo ngamin lakay. Awang kano ti maisaang da. No awan ti saan da, bagas latta kuman ati pabulod mo. Kumaa, ngam di na mo kayat ti bagas. Kwarta ti kaya na. Lukas tagayam, di mo latta kuman inik-ikan. Ada ka nung ngamin ti in-order da. Awan laang ibayad da. Asanon no sana makabayad da kita tao. Ada mo ki di ti ATM card da iti purpes lakay. Nalakalaan ken katag talag iti sa bahala tao. Ket ammumot anarigat tag singil. Nabasam ti message da iti group chat tayo, Mari Mirna. Wan, Mare. Marilisan tayo kano inton umay alawas. Wan nga rod. Isu na laang ta insalda ta mo ti ATM card ta, Mare. Kasarita taan ni Nana Hilda, Mare. Anya nga iti bagatakin kwa na. Ibagata nga alaan tapay laang ti ATM card na. Taag check da sir kan, ma'am.
Kasanungay no saan nga isubli ni Nana Hilda, Mare. Ay nawaw, isubli na dayjay mare. Dayjay pa iti kunam. Aggidan tama pan iti ayanda, mare. Sikat ti makisarita ken kwa na, Mare. Nalakalaang mat dayta. Ay gayam, di mo dakdakamatin ken lakay ko ti may papan iti na isalda nga ATM card ta. No kasta, inlimad mo kanila kay mo, Mare. Wen mare, ta sigurado nga agungot dayjay no maamuan na. No okay lang ang kada kayo kat alaan mi kumapay ti ATM card mi, Nana Hilda. Tibayad ti utang yung ay. Ay, dayta nga rod ti. No marilisan kami kat agbayad kami, Nana. I-check nga min dasar kan ma'am ti ATM card mi. Iso nga alaan mi kumapay. Ang mga no awan ti maawat mi, no awan ti maipakita mi nga ATM card, Nana. Pudno launay tinaibaga ti gayem ko, Nana. Sapay ti mairilis kada kami, tinamnamaan mi nga ibayad mi iti utang mi kada kayo. Kasano nga no saan kayo nga agbayad? Ay nawaw, awan pagdanagan nyo, Nana. Taam mo mi ti agbayad iti utang mi. Kan may sa, saan mimot nga itarayan, Nana? Sige, isoblek ti ATM card yaw. Ngam di yo liplipatan ti agbayad Urayak ti bayad yaw, ta isupay nga igatang ko iti ilakok dito istor ko. Nagbayad na ka dimot laang, Hilda, bakit? Saan pa'y nga rod lakay? Ay nawaw, apay asaan pa'y? Awang kano kwartada lakay. Imay dalang inala ti ATM card da. Nga men, maichik ka no, no awan ti maipakita da. Ang mga nusanda ang marilisan. Ang mga mit nululbudan da kanda kita na tao. Saan ba't siguro lakay? Maiturod da nga taaya ti agulbud iti kas kanyak abakitan. Ang mumbit na kita no tuma. Narigat da kasarsarita. Anusak nga orayan lakay, barang agbayad dan tumulaang. Apay nga itala nga nagawid kamer na bakay. Ay nawaw, nagteksak met apila ijay paradaan lakay. Manutin withdraw ngay. 3-5 lakay. Kita ama, ang mga nukumkumpurmi manin ti pangigas-gastusam. Para iti panagadal lagi ti ubing day ta kwarta. Amok saan na masapol nga ulit-ulitom nga ibaga? Palagi plaeng. Amok ti ugalim kay. Na Numakaigam kay ti kwarta. Kat saan ka nga agtal na. Aging ka nga addapay ting igamam a kwarta. depende lang tama nga min alakay. Si kakit dimot. Iso nga rod nga adda kwarta, tapno adda gastusen tayo. Nairilis ka numit 20 kwarta dagiti 4 piece akalugaran tayo, bakit? Ay nawaw, asino mo tinakadamagam lakay? Isu ti pagsasaritaan dagiti babakay ti na-store itay. Nag-release da mo gaya man. Ngam apay nga awan ti umay agbayad. Sika paikit din tagparikot ita. Sapay inala damutan ti ATM card da. Kasarita mi daa. Ibagam akasapulam mo ti kwarta. Numara na am ida ket ipalagip mo lakay. Ammumot no asino dagiti pinautangak. Wala, no dungag da kanya. No saan ngay? Dumngag damat siguraw. Kwartata mo dayjay lakay. Ipadas ko lata. Yung jak masigurado ang masingir ko ida bakay. Naimbaglaangan tanaranaan ka dito'y dalan ni Risa. Ha? Nana Hilda? Singir ko mati utang mo kanyak. Ay kwa, awan pa'y matkwartak ita, Nana. Ay nawaw, ting karim kanyak, kagbayad ka no mairilis ti kwartayo. Iso a pinautangan ka. Kumaa, ngam adamot nga min sa bali anang usarak iti kwarta anaawat ko, Nana. Apay ngay akasta. No anya ti imbagayo akit agtungpal kayaw. Importante nga rod mat tinangusaran mi, Nana. Kasapulak met ti kwarta ita. Anusan nyo kumapay nga urayan. Takas na kunakon, awan pa'y kwartak ita. Aginggat ka ano nga agurayak. Idiin saldayo ti ATM card yu kanyak, takasapulan yu ti kwarta. Inikan kayaw. Ita akasapulak meten ti kwarta. Di kay meten makasarita ana sayaat. Di kay mat makaaw-awat, Nana. Awan nga rod kwartak ita.
Uray labusan dak ita, awan a talaga. Ol budan nakmatan. Itala ang manan nga may kadito'y isturkaw, andraw. Naibos nga minti mantika la ako ni Nana Betty. Iso nagdiretso ak dito istorya. Gusto mo kidi ata isupay mo ti mapaglakwak. Wala ta, Nana. Ay, gayam. Ada ka din ni Mirna di tabalayaw. Adamot, Nana. Apay ka di. Manualawa sa asaan ang nagpakpakita ti asawam kanyak. Ada ka di basol na kada kayo, Nana? Insalda na ti ATM card na idi naibusan kayo iti bagas. Ti engkareda iti kumari na kanyak ket agbayad da no marilisyan da. Nga mawang ka di Insalda na ti ATM card na iti 4-piece ko na yun, Nana. Wan, idi naibusan kayo iti bagas. Na, kasano kumaamay busan kami iti bagas kat adamot ti matmatgadak uray kasano, Nana. Ay, diyak ambo ah. Basta ipalagip mo man ti utang na. 1,500 dayjay. Pudno ka di nga insaldam ti ATM card mo iti 4-piece ken Nana Hilda. Asino tinangibagakan ka lakay? Kinasarita nak ni Nana Hilda. Anya? Inrason mo pa'y anay busan tayo iti bagas. Amom may abawal ama isalda day nga ATM card. Bayadak to lakay. Nang saram iti 1,500 aya. At dala binayadak nga order ko. Kun saan laang asyak ti mangisalsalda iti ATM na lakay. Adu kami man. Ay unay kan. Kasano numaamuan lagi ti masignan ti kastangar aramiden nyo. Kat maikat kayo iti listahan lagi ti beneficiary iti purpose. Awanan ah! Kunak tumay, si kaday tamir na. Apay ka di Nana Hilda? Tibayad mo ngay. Ha? Narilisan kayo kanumatan. Wen, nga manulaang tinaawat ko, Nana. Nagkari ka kanyak nga agbayad ka no agrelease da. Itaan na alayo ti kwartayo, kastamanan ti irasunyaw. Agpada kayo iti kumarem. Pudno ti bagbagak, Nana. Saan mat amabalin ti kasta ah? No saan kayo nga agbayad? Agreportak kadagiti masaknan. Anya? Ibagak nga isalsaldayo ti ATM card yaw. Tapno ikatenda kayo iti listaan dagiti benepisyaray. Ni, saan kumamot akastaan, Nana? No diyo kayat nga agreportak. Bayadan nyo nga raw ti utang yaw. Tapno malpasyang ti saritaan. Nakasaritak mo laangan dahi amir na. Enya timbaga na ba kay nagbayad ka din? Saan pa'y nga maamok ama butang dahi ama i-report lakay? Di na imbaga no kaanong agbayad? Saan pa'y? Ngam siguradong agbayad dahi. Makitak ama danagan itay, kabayatan ti panagsarita mikalt. Imbagak nga i-report ko ida kadagiti masaknan. Gusto mo't kinday, yung nagbutan tap nagbayadan. Sigurado, adi na lang kaya ti maikat iti day ta 4-piece. Agpadadakin kumari na ni Risa nga ulbawd. Agbayad tan mari ni Risa. Ay nawaw, apay akasta. Kasla damot pagbutbut nga, marimer na. Kinasarita nak ni Nana Hilda, mare. Aya? Un mare, naranaak ngamin ijay paradaan idi kalman. Ay nawaw, apay ang nagpakita ka ngamin, mare. Jakmet ngamin amo nga dagayam ijay paradaan, mare. Ay na, agbayad tan. Tano saan tapay nga agbayad. I-report na takadagiti masiknan. Ang mga numaikat ta iti 4-piece, mare. Imay kami, tagbayad kami, Nana Hilda. Nasaya at mat na nakalagip kayaw. Uwan, Nana, narigat ngamin ti mai-report. Noan niya nga minting kariyaw, isaw ti aramiden yaw. Pasensya kayon, Anana. Amuyo lang nga rudan abaketak, ulbudan dakpay laeng bat. Eh, pasensya kayon, Nana. Itadyo nga rudan ti bayad yaw. Kat inton sumarunaw, di kay agaramid iti istorya, tapnula ang makautang kayaw. Saan mo't, Nana? Di ka man agindi di ang musika, Mirna. Nakasaritak nila kay Mau. Kasaan kayo makano ang maibusan iti bagas? Ah? Husto kayo, Nana Hilda. Nagulbud kami iti kumare, tapno makautang kami laang kada kayo.
Makita yu dayta nga aramid yung nga kumare. Ngum saanan ang maulit, nana? Saan min nga isalda ti ATM card min? Kasta agbuteng kayaw. Di kay agulbawd para laang iti kwarta. Tawan ti daduma maibabain, no di da kayo laang. Ay, nawaw! Di mo ulbudan tinakautangam. Pudno at ipanagulbud kat isalakan na ka. Ngam iti maminsan laang aka nito. Laglagi pam kuma aka nayon, ariribok kan panakaibabain to ti ibunga na, numaduktalan dati kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agrubuat akong tatang. Ay nawa, nasapa kalaunay magti si anak ko. Alas 2 ka no, matimiteng iti pagadalan. Na, agsaludsod kayo pa'y mga min atatang. Isumat na ibaga ti kalugaran tayo kanyak. Sa anak ka makimiting itatatang. No saan ka makimiting? Sa dino nga ron ti papanam. Basta, adda na patag apapanak tatang. Makimiting ka mat, oray sagpaminsan laang. Iti kasta, kat amom ti mapaspasamak iti anak mo, iti pagadalan. No kaya't yu, di da kayon ti makimiting. Tasak pa'y laang ti ibaon na. Sa dino ti papanamaya. Adda na patag alakad mi iti kumare. Ay, kita masama nga no adamanin ti kalukuan nga ramidan niya. Narigat ti maipabarangay kung naktumag. Baso man tatang, ikanak iti baso. Ay, nawa, apay akas na ti ito na managawin. Ay, napanugak lang tatang. Kasunod dati mang kamkamat kan ka. Ay, ato si baso. Mga lakamot iti danom dita. Asidaglaang ba't kang ka. Ay, agyaman ak tatang. No, sa dino man ngamin tinagapwam Di mo pa yun maramit ti responsibilidad mo, itanak mo. Busy ak nga rood tatang. Di bali ata mapanak to iti pagadalan no makawayaak. Naira na laang ngamin ama kumikum kami iti kumarek. Kanya ti pakakumikuman nyo, aya. Basta adda tatang. Di yun sa ludsudan no anya. Basta pagbiyagan. Lila apaw, saan ka kadipa analpas itar aramidam? Saan pa'y apong? Sa dino tinagapuan ni nanang? Apay akas laadamang kamkamat kan kwa na itay? Diyak man ammo kinanang mo apaw. Saan nyo asinaludsod, apong? Sinaludsod ko. Ngam di na mataibagan no sa dino tinagapuan na. Ay nawaw, amangan kit dino. Agam di mon panunutan ti may papaniti day tabarang. Mangantay kit di bay. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Umuna kayon, apong. Umay kakit day, tagigiddan tayo amangan. Naimbaga bigat yaw, kapitana. Kastamat kang kamanong. Ada ka din ni Tessie? Nakaturog pa ang kapitana. Ada ka di masapul yung kuana. Kaya't kukuma makasarita, manong. Napatagti ibagak kang kwa na. Ada ka di tibasol na kapitana. Tinakawan da kanu ni Nana Isang. Anya! Saan ang nakita ni Nana Isang? Ngam nakita dagiti kaaruba na. Duhada iti kumari na.
Ay, una yun na dya tao. Kati kayat ni Nana Isang, isublida dagiti tinakaw da ala ko na. Agsasango kami to iji barangay hall. Agtugaw kayo pa, kapitana. Riing klabit ni Tisay, tada kayo tagsarita. Ang mga kitin o dada sa maisawang kao. Agyaman aklaunay, Manong. Mangibabain ka, Tisay. Inaramid ko lang dayjay, tapno addalamutan tayo, tatang. Amuyumot nga grigrigat tayo. Nawaw, saan arason day tatap nagtakaw ka? Isulaang ti amok apamuspusan, tatang. Pangasim agbalbaliw kan. Dumakdakkelan nililang anak mo. Saan atakaw ti solusyon ti kinarigat ti biyag tayo? Ni tatang mo. Gagat ti kasapulan. Agtrabaho ka. Makitagad ka tanapigsa ka pa ibat. Pangasiyo tadiyo kumadakdaka matin ti may papan iti dayto abanag kenlela, tatang. Nawaw. Orasan ko nga ibaga no idanon ti sa bali at tao kan ko ana. Awan maramidan ta. Sana tong palbiyag kat mailimot mo dahi tang aramid mo. Ay, jakam mo. Ti kasasayakatan nga ramidam kat agbalbaliw ka. Di mo alaan ti saan mo ako pa. Agsakdukan to numalpastar aramidam, lela. Sa dino ti papananyo, Nanang? Rumwar kay samat manan. Taag diskitarak iti lamutan tayo. Ijay mat. Iti ayan ni antim ako marik, Amangan mat. Ayawan pagdanaga man ako. Tagila ko kami laang mat iti palaspas. Anya ti ila ko yun, Nanang? Adda iti ayan ti kumarik, Mala, agrubwat akon. Si kamot ti makamo dito ibalay, Ni Apong ngay nga ta. Anya nga oras ti panagawid na. Day tatijak mo. No sumangpet kat sa ludsuden na no sa dino tinapanak. Ibagam nga agilako kami iti palaspas iti kumarek. Wan, Nanang. Di mo liplipatan, Tamangan no sa bali manen ti panunutan day jay no awanak amadanunan na dito'y balay. Awas naman to natang lila apok. Nangalaan nyo kadagito'y anatang Apong. Iti ayan ni apong musita. Mula na dagitoy? Wan. Ado ti mula na iti arubayan da. So adim mawatak mata na. Usto atap no adda ti igisa tayo. Kastamot lang tinapanunot ko. Agora ka. Awan manan ti chinilas ni nanang mo dito. Rimwar ka di manan. Iti ayan ti kumari na tinagturungan na Apong. Ay nawaw. Apay ka numanan ni Jai. Agila ko da kanumat iti palaspas Apong. Ay sos. Sakmanan ti madanagan. Uray siyak nga rod Apong. Amangan kunak no adamanan ti takawan da dita. No kasta. Amok ti may papan iti aramid ni Nanang Apong. Kanayon daktupay nga asaran dagiti kaadalak. Agtatakaw kano ti inak. Anya. Dagiti awanan bain ngagtatakaw. Ay, abay ka ni mama. Ay nawaw, di mo ayan nakita ti mulak iti sangwanan ti balay. Saan, mama? Anya ka di ayatin na pasamak? Danda ni maibusan ti bulong na. Kasano na pasamak da ita? Tinakaw lakit di dagiti agilaklako iti palaspas. Napintas ngamin kat ti bulong dayjay amula. Nagdamot ti CCTV tayo, mama. I-review yo, Kasta talaga ti aramidak. Masapol amamuak no asino dagiti awanan bain anang perde iti mulak. Anya itaramidan nyo, numaduktalan nyo na sino tagtatakaw, mama. Makangagda kanya ko nagtumat. Inaywana ka na imbagday ti amulak. Kan nagrigat ti mang padakkel iti kas ti amula. Sa ita, takawan dalaang akasta. Kita man no amamom dagito'y atat tao, Miguel. Nan, kita man, mama. Adday tani, dagita adwa tinang takaw iti mulak. Ay, no. Saan kumot nga amu da kita, mama? Panagkunam, kalugaran tayo nga tawon no saan. Kaslasaan mo't, mama. Amangan ko no taga-kabangibang barangay da kita. No kasta nga rod, i-post ko iti Facebook. Anya? Wana, tapno maamuak no asino dagita awanan bain. Tipay lang matmulak ti targetan da. Kita inyo, mama. Tamangan no mabaliktad kayo. Amangan no da kayo ti madaksan. Saan to ang mapasamak da ita anak ko?
Apay kumaamadaksana kat siya ti biktima. Nakita mo't siguro ti impos ni Victoria at taga-kabangibang a barangay, Tese. Wan, Kapitana. Anya ti maibagam iti dayja a video. Edited lang ang dayjay, Kapitana. Ay nawaw, kasanumot ang naibagam nga edited dayjay. Kat naala ti CCTV dayjay. Ah? Ay, Kapitana. Talaga nga awan manaknakam yu iti kumarim anya. Gapo iti kinarigat ti biyag, Kapitana. Pangaasiyo, tadiyo pagbalinan arason ti kinarigat ti biyag tapno agaramid kayo iti dakos. Nagado ang mabalin nyo apagtrabahuan dita. Dayta payla ang matagtakaw ti napanunot yo. Nangipanan nyo kadagiti bulong at tinakaw yo. Kapitana. Inla kumi iti kumarik. Hay na, mangibabain kayo. Urayin yun sa maibalod kayo, sakbay nga agnakam kayo. Nakasarita yu kadiday ta Victoria, Kapitana. Wan, kat no umay dito yung lugar tayo, da kayo ti makaamo asumango kang kwana. Da kayo ti agpalawag. Apay matakas di, madam. Apay nga impusyo mo't ti rupa mi. Hindilit ko ti post ko, idada nag-message sa kalugaran nyo. Wanang nagado ti mangipopost iti day di a video. In-download dalakit di ti impusyo a rupa mi. Na, kaslabasol ko pa ita. Adda anak mi, madam. Anyan tulaangan nga iti mariknada. Ang mga numaibaba inda iti kasdi nga inaramid yo. Umuna iti amin. Siyak ti biktima ditoy. May kadwa, impose ko day je a video. Gaputa saan kayo nga amam mo. Amuyo ka di nga inay-aywanak day je amulak ka. Ay, madam. Saan na siyak ti pabasulin nyo no may babain kayo man? Da kayo matlaang itigayam mo tinangibabain iti bagbagiyo. Kat no di kay makisarita na sayat kanyak. Da kayo ti demanda. Ay, saan ko mamatakas ta, madam? No kasta nga rod, aklunan nyo ti bidot yo. Di yu irason ti kinarigat ti biyag. Nakababain ti agilakoy ti palaspas ang naggapoy ti takaw. Ay nawaw, apay alasapa ka nag-awid apok. Katkatawaan dakdag iti kaadalak, apong. Apay ka naw. Agtatakaw ka no ti inak, apong. Nabuya na tinag-viral a video na nanang kanti kumari nang agtaktakaw iti mula. Day tante bagbagak. Nakababain, apong. No apay mat ngamin aday ta agtaktakaw ti amo ni nanang nga aramidon. Bayam, kasaritak tumanin ni nanang mo apok. Di na panunutan may ramraman tayo iti kasding aramid na. Mabulbuli ak iji pagadalan gapukin kwa na, apong. Mala, di ka madanagan apok. Tabagbagak manantinam. Kumusta tilakad yung mama? Nasayat mo, tanak ko. Nakasarita yung kadi dagiti agtatakaw, mama? Wan, nakasarita kita. Nagkidaw da kadi iti pamakawan kada kayo, no? Idi da mo nalastog da ng agsasaw. Naibabain da ka no iti naramid ko. Tainpos ko ti rupa da adwa. Anya? Hanggang siyempre, saan na ka nagpaabak? Anya nga iti imbagayo, mama? Imbagak amin na kayat ko nga ibaga kadakwada. Agraman sakit tinakam ko. No saan ang nagpakumbabadagi jay. Kan saan da nga inaklon ti bindot da. Talaga sampala kita. Kaase dagiti anak da. No kasta, adda anak dagiti mama? Adda ka nung arod. Ngam nuapay ang nagturod da nga agtakaw. Agturpos kagaya man anak ko. Unmat ngamin. Anya kanungay ti isuot dagiti escort yo. Saan kayo agumatang itibado yung nanang? Ay nawaw, apay kumaasaan kat iskurtan ka nga rod. Siyak ti mangimartyakan ka. Asino tinang ibaga kada kayo? Awan matkit de. Ngam siyak ti inaman ako. Diyak kayat ada kayo ti escort ko, nanang. Anya? Ni apong ti kayat ko amang imarcha kanyak. Ang mga numakita da kayo dagiti kaadalak ijay. Kat karkaro akatawaan dak. Ay, kuha anak ko. No anya ti imbagak, iso ti masurot, nanang. Saan dak manen nga ibabain iti espesyal nga aldaw ko. Anya ti masapul mo, Tese. Kapitana,
Mabalin ka di nga idimandak ti bakit anang i-post kanya? Ni Victoria ka de? Wan, kapitana. Ay nawaw, apay ko mga idimandam. Wan tabasol na no apay nga ibainak ti mismo nga anak ko. Anya? Saan akayat ni Lela asyak ti mangimartsakan ko na iti umadanin a graduation na. Tamangan ka no katawaan dagiti kaadalan na. Hay, dagiti tuma ngamin abakot. Saan ang mabalinti kasta aka panunutam? Awan ti makagapo tapno idimandam ni Victoria. Anya? Oray agpa-atorney ka, sigurado ang maabak kamatlaang. Awan tinadagsen ang makagapo tapno idimandam di tao. Panunutam kumaasika ti ayan ti parikot. No saan ka nagtakaw, saan nakakumamot nga ibain ti anak mo. Anya? Kitaam nga umuna ti ugalim, sakbay nga agpabasol ka. Dahito ti isuot yu a sapatos, apong. Dahito yan, apo. Mas bagay yu dahito Si kakid di mo. Magtugaro din tayo suot ko. Agawaan nyo, tapno saan tayo amaladaw, apong. Agrubat tayo ka din? Naa? Kita aman no okay lang ang tikastoy akawis ko, anak ko. Asino tinangibaga kada kayo, amabalin nyo ti umatindar iti panagturpos ko? Kaya't ko ti agbuya, anak ko. Saanan? Agbati kay laangan dito'y balay. Nakababain mo't numapan kayo pay laang itchay. Saan ko mamatakas? Tumakder kayong matandita, tagrubat tayon apong. Indilityo ka di timpos yung arupa datesi, mama? Nabayag matan nga indilit ko. Kita ngamin ti Facebook account ko, Kunaklakit din ho, dapat isabali a Facebook yung mama. Apay na sa lutsod mo. Wala, tadulat tamo ti mga ipupos iti dahil video. Tinakaw nga ro dagiti content creator kuno. Dahil tamo ti jacket kadagita as self-proclaimed content creators. Masapol nga iposda ka numot amin. Wala, takayat na matapagkwartaan. No kasyang ag-content da, di kumamot pagsayaatan ah. Basta siya, indilit konti nag-viral a post ko. Nukasta. Napan kagaya may di pagadalan. Wala, ngam nagawid ak matla adagos. Tadyak kayat makita nak ti anak ko, tatang. Si kanto mangamin. Bidot ko day jay, tatang. Ibain na kan ti anak mo kapoy sa aramid mo. Iso ano adda ti maibagakan ka. Dumgag ka ngamin anak ko. Isardang mo tagtaktakaw. Wan, tatang. Laglagi pa mamayraman kadagiti aramidam ti anak mo. Ano samlaang ti makipurdiya? Wan, tatang. Kasta ti aramido. Nasayaat mo, no nakamiris ka. Ipanagnak mo apudnaw ti panagbalbaliw mo. Tabarang may ayo tirik na ti anak mo. Kat agsubling to ti sigod a panagtaliknakin ka nga inana. Wan, tatang. Kanayon mo alaglagi pa, anak ko. Nga awan tinasaya at apagbanagan ti tao nga agtatakaw. Ay, nawaw! Kas ina, agbalin ka apagwadan iti anak mo ken iti sabali a tao. Agaramid ka iti nasayaat. Liklikam dagiti aramid a mabalin a mangitunda iti pakaybabainan ti mismo a pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawa!
Agawid ka kadimutan. Wen, si Kangay. Uray siya. Ag-tricycle tan ang. Mabalin latamot. Siya kung ti makamu iti plete ta. Siya ti agbayad. Ilibre ka. Ay nawaw, saanan presi? Nakababain mat kang ka? Ang mga no panunutom agun gundawayak ti kinaimbag mo kanyak. Si kakit dimot. Sa anak akastaan niya. Adapay mo kwartak ditoy. Basta, ilibre ka. Ni, adan tricycle. Daytan ti pagluganan ta. Naggiddan kayo mat anagawid kin presi, Ruby, bakit? Wen, lakay. Iso ti masidag kanyak. Naranak ngamin iti paradaan. Nasayaad ano kasta? Makigayim ka kadagiti ka roba tayo. Amom ka de. In libre na ti pletik itay lakay. Ay nako, Ada ka di parikot, Javier? nakababain mo't kin presi, bakit? Binayadam ko malatta ti plete ma. Ipilit na mo ngamin nga ilibre na. Kan may sa, OFW mo nila kay na. Ado siguro kwartada iso akas jay. Inton sumaruno, isumot ti librem. Oray OFW nila kay na. Agpapada tayo laeng agkasapulan iti kwarta, bakit? Nakita akinasaritam ni Ruby itay presi anak ka. Ay nawaw, saan ka di pa'y laang analawag kada kayo tatang? Nalawag ti anya. Gayong kun ni Ruby tatang. Ay no, kaano pa eh? Idi na palabas abulan. Nasaya at mat ngamin ti nakisarita na kanya. Isumot na gaya ma. Imbita ito no kasangay ti apuyo tatang. Ay babalila tamet. Awan dakis na anak ko. Awan kaya. Matuloy ka ngagpasentro ita, no saan pa eh? Matuloyak tatang. Mapan ko alaan ti kwarta nga impawit nila kay ko. Anya nga oras. Ada ka di aramiden nyo tatang. Mapanak kumapay ejetalon. O sige, aramiden nyo pa'y dagiti rumbang nga aramiden nyo tatang. Agpasentrong aktulaangan inton malam. Agpakada kamin, Mari Presi. Ay, mabiit lang Mari Ruby. At dapay cake inton madamdam ha. Ay nawaw, kaya't kukumaday ta, ngam nabsugak mo ngaminan, Mare. Uray ti anak ko. Alaam nga rodan ti Shanghai kan pansit nga insupot ko. Ah? Ay nawaw, saanan, Mare? Nakaraman kami magkidi, ah? Nakita ka ba si tikinan mo itay, Mare? Ay kwa, Mare. Unday tak ngamin. Ha? Alaam latan ti makan nga insupot ko. Noon diet ka, di itad mo kanlakay mo. Una yun, ipilit na payla ang ngamin timang tud. Urayan naklabi ita irwar ko, Mare. Nakasagana mo't kit din day jay. Okay. Di ka pumampanaw, ha? Urayang ti take out mo. Nagapuan ti Shanghai kan pansit, bakit? Nay. Di mo kutkutsin day ta, Javier. Ay nawaw, apay asaan? Di mo kang kananday ta, tanarigat ti agsakit. Nangalamit ito aya. Inted ni Presi kanya. Matlagayam kat. Apay di mo kaya't akanag. Wen ata ang mga nunarugit day ta. Narigat ti agsakit anya. Sandamot siguro amang tud itinarugit amakan, bakit? May mayat latta ti makasigurado. Anya ti panagkitam gini presi agayim mo aya. Dugyot? Kaslakas jayan ah. Ay nawaw. Pagkunam mo tatugyot ni presi. Adun to pa'y ti bisita da itay. Sayang da ito'y numaibilang lang. Adda kang kaano kayat mo akanan. Ngam no agsakit ka, makamuka matan. At tuyon ti sinigang agat-gatang Ruby nakaw. Agyaman aklaunay, Nanalisa. Ay wanggayam. Nakitak anaki birthday kayo iti ayanda Presi agayim ko. Wunmat, napan kami kan tatayo dulpaw. San asim makiti nyo, Nana? Nakita ngamin nga aduunay tikinan nyo. Saan mat? Apay ana sa ludsod mo. Wen takas la narugit mo't timakan nga impasango da kada tayo. Ay nawaw, pag kunaamot anarugit ti makan. Makasigurado ak anadalos ti impasango da presay. Nakita yung nga rod, idiinloto da. Wen, da kami tinagluto iti kinan tayaw. Anya? Pudno ti ibagbagak nakaw. Saan mo't adugyot da presay? Tapno panunutom anarugit ti makan nga impasango da kada tayaw.
Ikanak pa'y man iti sa nga gasot lakay. Awan ti sa nga gasot ko. Saan kami pa nagsweldo? Ti impadulin ko akwarta king kaangay. Ay nawaw, idi pa'y napalabas alawas ana ibus dayjay. Pangusaram iti kwarta ya. Pagplitik, adalamapan ko alaan iti ayan dananang kentatang. Awanan ti kwarta. Magmagnakan Adayumot iti ayan dananang kentatang. Mabanugak lakit din o magmagnaak. O tangang pala ang tipletem ano ipautang da. Sa anak amak inangaw kang ka Uray labusan na kita. Awan ti makita makwarta kanyak. Kasano nga rudan dayta? Ikat ipuspunong pala ano awan pagpletem. Mapanak man iti ayan ni Mari Presi. Umutang akpay laang kenkwana. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Tabinulan nga mangipaw iti OFW nga asawa na. Awan mo't babain mo nga agpatulong iti tao, pirjam. Mari Presi! Maray! Adda ka kaday! Adaak dito'y Maray. Mabit lang. Adda ko maibagak kang ka, Maray. Anya ti ibaga, Mari Ruby. Amangan kunak no adda pa'y ti nga gasot mo dita, Maray. Sa nga gasot? Wen Maray, pagplitik kumapay, buo mo nga minti kwartamay. Awan barya, Maray. Narigat mo ti ag-commute no awan ti barya, tadida kayat nga awatan ti buo nga bayad. Sa nga gasot lang, Maray. Wen Maray, Sige, ikan ka iti sa nga gasot, Maray. Uray di mon bayadan. Anya ti imbaimbaga dayjay arubikin ka anak ko. Agbulbulod iti kwarta, tatang. Kwarta? Wan, pagpliti na kano, taawan baryada. Buo ti kwartada. Awan ti bariyada, ano? Ni tatang talaga. Ay, mano ti binulod na kang gagay? Sa nga gasot, tatang, ngem imbagak nga uray dinan bayadan. Ay, no. Apa ngay? Kayong kumot ni Ruby, tatang, kan sa nga gasot laang mat dayjay. Asus, ang mga numairwam. Saan mat siguro, tatang? Tulungak ni Ruby, tanudumteng tumat ti aldaw, ada tayo ti agkasapulan. Kat addamat tumulong kada tayo. Saan ka kadi arumwar, Mari Ruby? saan Maray? Awan mo't papanak ita. Apay ko ma? Mabalin nga ibatik ti bayad ti parcel ko kan ka, Mare. Ay wana Maray, ibatim laang. Agyaman ako na, Mare. Talo a parcel ti ma-deliver itang aldaw. Si kapay laang man ti makaamo amang receive, taawan ti mabati di tabalay. Rumwar kami amin. Ay nawaw, awan ti parikot dita Maray. Agyaman ako na ya. Sa dino ti papanan nyo aya Maray. Ag-beach kami, Mare. Ilibre ka no ti kasinsin ko. Okay. O sige, Mare, agpakada ako na. Ibagak tulat ta iti delivery rider. Adito'y balayo ti pangituludan na iti parcel ko. Aga sumanday ta parcel, Ruby, bakit? Agsaludsod ka pa'y ngamin asak bay nga agsao kalakay. Kaano pa'y anagurderak iti online? Asino nga rod ti akin kukuha kadagita? Ni Presi akaruba tayo. Anya? Kita am tinagan kan address. Parcel na amin dayta. Impareceive na lang kanyak tawan ti tao di tabalayda. Unak lakit din no parcel mo matanda kita. Mas daawak nga rod no anya tilinaon da kita asupot lakay. Nagadu nga orderan day di apresi. Di bali at akwartada mo tigas gastusan na. Agin babak ng gidi Nilakay na mati agtrab-trabaho. Ay nawaw, awan ti bibiyang mo bakit? Anyat amom, amang ano para iti anak na dagita in order na. Da kayong magayam, Tata Ed. Ay, wan. Imbaundak ni Prese. Alaag ka no ti parcel na. Isuday ta ada iti asidag tiri daw, Tata. Kukuha na to talo? Wen, Tata. Sukli na ta na iparabaw. Alaan nyo laang. Ay na, ay. Agyaman na klaunay na kong. Awan anyaman na, Tata. Anya tilinaon da kita asupot aya. Ay, diyak ka mo. Saan namot nga imbaga kanyak? Timbaga na lang, kat umay ko alaad. Sapay nagngingi na ti parcel na, Tata. Sana ka sigurado. Nga amangan no gamit iti kusina dagitoy. Uno saan kat para iti apok. Mahilig nga minday jay nga agorder iti online. Tanalaklaka ka no.
Agin babak nang mo day apresi. Apay di Presay. Wan ata impareceive na ti parcel na kanya. Kat ay na, nagngingi na. Tinapatag kat binayadan na. Wan mo kidi anana. Awanan bibiyang tayo dita. Saan mo't ada tayo timang pakpakan ka dakwada. Wan angam kaasim nila kay na. Saysayangan na laang ti kwartada. Nakita no anya tilinaon ti parcel nga in-receive mo. Saan mo kidi nana? No kasta nga raw di kan sumanao. Anyat amom ngay, ang mga no para iti anak na ti in-order na. Para iti anak na. Wano, para iti... Anya ti pagsarsaritaan nyo, Nana Lisa, Mari Ruby, saksamot ti topic yun. Ay kwa Presay. Pakada ako nana. Da kayo matanti makaamong agsarita. Nangag ko asyak ti pagsarsaritaan nyo kan Ruby itay nana. Wan, ngamawan mo ti inbalbalikas ko adakas bay papankan ka. No kasta nga rod, anya nga itis istoryaan da ja Ruby itay. Nangag ko tinagan ko kat. Ay kwa, jak kaya ti mairaman. Ni Ruby latan ti saludsudem nakaw. Sigurado nga aglibak day dyan nana. Marites matgayam day dyan babae. Ay, da kayo latan tag sarita. Di na nga rod ibaga kanyak. Pangaasi yung ate ibagayo ti pudno. Tapno amok mat nana. Jak laim pagarup nga istoryaan nakmat gayaman. Kinapudno na. Nagadaw ti negatibo nga ibagbaga na kontrakan ka. Kas kumaitimakan idi birthday ti anak mo. Agraman dagiti parcel mo. Kundad dumapay. Pagbalinandak mat gayaman adakas. Di na panunutan asyak ti as-asit ganan no adda kasapulan na. Ay, jak amo iti dayjay arube. Di na mat matapulan ting iwat na. No kasangsangok nakasingsingpat. Ngam no nakatalikudak, is-istoryaan nakmat gayaman. Oray na singput ka no marites ti gayam mo. Istoryaan na kalata. Kasla saan kayo matanga agsarsarita ken Ruby? Saanan ta saan kami nga agayam tatang. Anya? Day tatipod no tatang. Ada ka din nagapaan nyo? Diyak laim pagarup amarites mat gayam day di agayam ko tatang. Hindi. Di ka maawatan anak ko. Kasano kat biyang kumati marmarites na. Nakigayam laang samot day di arubi. Tapno adda imarites na. Adamot nga ro limlimod na akinatangsit ano kasta. Ay, di mo nyo day di babae. Ay na, marurudak lang unay kan kwa na. No sa anak laang anak kapag iti day dingal daw. Amangan no na ipungot kun day di babae. Sikaman pa iti mangisubli iti pala ni Tata Ed. Ruby, bakit? Naa, apay asyak payla ang ti ibaon mo. Wan tawan mo tar aramidam. Saan ka busy? Man ano nga min ayano si katimapan. Asidigla ang matibalayda. Ay naw, para mangisubli lang. Nagado asom. Wan tadyak kayat makita ti panagrup-rupa day di apresi. Si kalangarudan tinangimaritis iti gayem mo. Si kapay lang ti gumurugura dita. Si kamutan ati makamu amang isubli. Nalakala ang dayta. Nunapan ka itay, dinalpas kuman. Impulong yu ka di amin kinipresi, Nana Lisa. Imbagak laang tipod no kan kwa na. Unay kayo matan, Nana. Sinong batak ti saludsud na. Tamakonsensya akmat nga main. Kaya't yun samat nga agapa kami. Apay asyak nga iti pabasulam. Wana, tanakpudno kayo kang kuana. Gaputa bidot ti kasjay ngar aramidam iti gayem mo. Inistoryak laang mo't. Ti kakasjay abanag. Kat saanan amasapul nga istorya, Ruby. Ay nawaw. Kasla perperdyam nga min ti gayem mo. Kat isumat gayam ti pagpatpatulungam no maibusan kayaw. Inistorya na day takada kayo, Nana. Wan, nagasat ka no adda gayem mo akas ka ni Presay. Iso nga irespetum kuma. No adda nakitam abidut na, iso ti pangibagaam. Saan kat nga iti sabali ataaw. Nagpasentro ka magaya, Mari Prese.
At dalanapan ko ginatang. Apay ka di. Agidantan nga gawid. Ilibre ka mo't. Saanon? Kabailak mo't abayadan ti plite. Ha? No imasidag ka manen kanyak, tapno adda imarites mo. Pangaasim ta isardeng mo daytan. Kaya't kulaang mo't ti bumawi kang ka. Uray saanon? Uray awan gayem ko, nukasken ka amarites mo't laeng. Ay, nawaw! Addaman wano awan ti kasapulam, rumbang nalaeng nga agbalin ka anasayaat ken napudno agayam. Iti kasta, saan amapukaw ti panagtalek ken panangipatagdaken ka kasgayam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.